Sebenarnya katurang akhir marama salika kampura kira vita FM dia sabul karo poinji. Roda FM ni sakinta fakita lenan total nang ona ni nanda rubas ride en mataka vinaka ni singa vuke lulu en indai. Ni sakinta fakin nando vor roti mai na salika kampura kira vita FM nanda ve korva viti nanda ve korva valangi loma ni bas toso bata nang ona en nang ona go nda sawar ni vero ngodi nga en richo en da saviri de talanga en matara votu ya na kochikenta mata mai Vodafone 5G en i vola mata no mo telefoni ve ko yaki ke vaka vutu tu en data Ronnie Koshikopa na neto Facebook page ni VTFM bito be kira mo vena no me en andaro bas radio en single vena de di vona pang gravita vito kom kina o vor ngoti kom kama indon dela ngori o sto kom kama werwere sin to kom kama kena mata duki beka si vikim do mai na koro gachi kom beka na isa na wawalui gaito kom beka na kena vaka sanga sagari jiko na iva single level en vi rabeka na ngoni vuli so beka ngati vaka to na single level dai na mata kami nakanda na ken revo kasi kalevo sa vaka nuni vina kato ni vika manin revo nanto vaka lorin revo ni pasi revo ni mini pas kaya kami nikita sa ranto ni vaka rong na salga kambara kena VTFM kami dang ikachi kono na mo vaka tawa kono vaka na iauan ni daru bus ride pinaka vaka levo Vodafone 5G namanya dari vika ravi pepisa kini sabula Sebenarnya katurang kira berapa salga kabura kira VTFM dia sabul karo poinji roda FM na namu bas ride en matakan ni singa vuke lulu en ne karo sanga vulu kawalu singa ni volongo Januari ronondolu rosa sanga vulu kalima ni sakinta fakita litiko ni mbula bina na siya machik bina en mataka bina ka en lindai sa fakang bulo to ni kemuni en nandar bas ride bula bina ka meme rokomode bula bina ka ngongai Cornivia Road no sorry venina mbutu benua en reveda ka venina mika lingang hanga bulre atau ngonga na longa investment e savu o bilo teni o peteros keli
wambula nga vi navungongo o Filipon sama kan ini bina katuen bi kemuni Vresi Romano yang rabina kam anggali wan ini bina katuen na geng ni so doctors and tropical woods hello toka sama kan bolo tuen bi kemuni en ya kabi bina ka en dia una tapi nimbula maleka kalau kata tukana vinga ravi en mata kabina kadai na boy bulan yang nai na sau o junior to salolom tu yani en aloma di korva ko turang na sau mai neva kasinga mai bua en mata kabina kadai dia una tapi bina mi tona staff ni noodles line en FMF Walubay afternoon shift ni ko sa ko ni bina katuen bi kemuni en mata kabina kadai en daru basala do ngoy to kombe ka no mo lorin beka ko nyo vokol wel tatale bita man na mo vin no mi na mata kabina kadai ndor na visa mo jigi nay to banda kina so balilay tata vera kita kombe ka lamani bale okay dance Isabel katroy kina para masal ka kamura kina VTFM dia 10 ke ropo inji Ruan FM na namo bus rider si nandaru bus rider and isa na single level ni singa vukilula ni dai sa pa ini vina ka to ni vikem ni katsar sa machi kim na mata ka vina dai isa robulan kim raw sa pa ini vina ka to ni vikem raw na funo level ngilanji lecia sukuturanga and mata ka ni singa vukilula ni dai Robulan na kim raw kay rololo mo sa reve tamaling gori avro sa ranuku napolau na itaka dobula binaka lichana akoli ni tonga bulu binaka napolau buriata may levu kay sa totoo kantina wala to don reki may levu kay nangonongo pisay ko may tay arnen ravina kataw warong sa tuyan ni New South Wales
mataka bina kata tawakin kalong bulu bina tu ngoe no sore lango santina na rafono kula bulu bina ngoe American Samoa isa Samoa ni bina katu ni bikemuni bulu sia mai ayamba namu amai moduata sandina kamono si TV ka ni bulu bina ka bodi ni bina katu ni bin tebeli ni vingravi ngonga nukolofa bulu bina ka timai maralulu arne andra urang manggali ngonga ngelawanga main lambasa sabaga ni bina katu ni talo be bertolak ngin dileto bro banda Roda, un kiwi, son kiwi. Iko na nong kucukai. Sobo. Kono na italo mo si. Ano man ititi. Kakota lini ko ngai, wan balap.
Isa vinaka turang kira para masal ka kambura kira VT FM dia sobol koro point zero na FM na mataka vinaka ni singa vuke lulu enindai. Sama kadini vinaka to ni vike moni kete sara. Nimbula vinaka sambula vinaka leitsia sungu turangan rombul ye. Sarto pakan ini vinaka to ni nangone. Vike mrao. Bulu vinaka jai da te biunan rewe taxi river go. Bulu vinaka steri marama mai American Samoa. Moring takayan vinaka inambuke levu serua. Kito tete chikulango. Pwede ni pinaka tuwede pa naman ito ititi and sikali po pinaka dinay. Pamulan to kanin doon matakrungo ang sakyon na weka. Kaya siya trabo ko rin kay Moni Wabu nga ang na Toby o Michael Jim kay Constable sakyo. Dombulo pinaka. Apros ranuko nrobulo kim raw. Sabi ko nini pinaka to mo apros ranuko may tamay Grace. May luto ka. Sabi ko nini pinaka tuwede kim raw and mata ka pinaka tayo kailan ni yakabito ka may na isa na kore. Sabi ko nila, sagon to ni talo pagkatiro lamang ko. Totokan kay outs na Basel 8. Kaya siya taram ko rin nga birto na maraman tina, may nakoron delay to ang rombo double binaka. Sampulo binaka, miri. Ano mo ubi nga goroy niya Arya, kay Meli Luke. Bulang binaka, lain bulawa, hindi ni kadabu, masya na uwa. Sabi ko nini binaka tinibigyan mo to.
Sebenarnya keturunan para masal kaya kabar kena Vita FM 10.0 Roda FM. Sana may tapos siguro yawa ni Nonda Bus Ride and mataka vinaka eninay. Sa mga bulat altungan ni Bikya Mutu kaya sa rasya mo siguro na kapinday. May nabola upuan ni siya to yan ibirang ni Bulia Kampu kaya na Dola Primary School. Dola sa mga ninibinakatalto binakatuyan ni Anabitina ni may police mobile road one sa mga ninibinakatuyan ni Bikya Muni. Sera di mbongin raw. Na makatal chung amain laman ni madang ko karton na fulang ichik man nonton punuan na matasira na UB40. Sana may dapat tal chung kaya na yawa ni Nonda Bus Ride. Na makatalabay na singan ni mataka. Apo raduku. Kemara usah lo materi. Oh baby sak lang ko. May pada binta baby di sabula ni mote. Blue eyes crying in the rain. As we kiss goodbye.